Sibingelele bazalwane ngegama lika Jesu. Gama lami nguNompumelelo Ngwakadlamini. Namhlanje ngihleli esitulweni sababa ekhaya, ngihleli esitulweni sababa uDlamini ngenxa ukuthi ubambekile ngapha koThekwini ngokomsebenzi. So ngase ngithi ke awungami umsebenzi ngikhona maqhubeke. Ngibingelele nje kakhulu bonke abasibukele emakhaya ngegama lika Jesu. Namhlanje ke angihambi ngedwa, ngihamba neguest yethu ezivakashele all the way from Cape Town. But ke before ngim-introduce ngizocela nje ukuthi lapha ekhaya ukhuleke kanye nathi before senze noma yini simmeme ubaba uNkulunkulu. So ngizocela nje sigibise namakhanda and pray. Baba ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, moya ongcwele nabathina uNkulunkulu wethu onamandla wonke nomntwana wakhe egameni lika Jesu oyiNkosi waseNazaretha, unguNkulunkulu ekuqaleni, uNkulunkulu ekugcineni, uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Siza kuwe wena osazi kangcono njengobaba wethu, singabantwana bakho, asinaye omunye ubaba ngaphandle kwakho. uNkulunkulu wethu ongcwele, size kuwe namhlanje ntambama, uNkulunkulu wethu onamandla wonke, sizothulula inhliziyo zethu baba wethu onamandla wonke. Siyathandaza egameni lika Kristu Jesu khona bakho makugcwale kule ndawo uNkulunkulu wethu ongcwele. Singazenzeli ngokwethu ukuqonda, siphe nokuhlakanipha okuvela kuwe egameni lika Kristu Jesu inkosi. We pray uNkulunkulu wethu ongcwele mana njalo namhlanje ebusuku egameni lika Kristu Jesu, in Jesus name, amen. Siyabonga kakhulu ukuba khona kwakhona namhlanje ntambama egameni lika Jesu. Mama sawubona. Sawubona ma. Uyaphila? Siyaphila inkosi inhle konjani ma? Hayi siyaphila nathi. Ngiyacela nje ukuthi uzisho ukuthi ngubani umama ubani osivakashele namhlanje and usukaphi. Nkosi yami ndiyabonga. Igama lami ndinguzine, ndingowakwaMahubelela. I was mayekiso before. Ndingumntana kaThixo, ndisuka eCape Town. Okay. Yeah, and I come from Eastern Cape. Okay. Yes, but I'm based now Cape Town. Okay. Amen. Siyabonga kakhulu ma ukuthi usivakashele. Amen. Wafika ke namhlanje ubaba Dlamini engekho. Nkosi yami. Amen. Wafika khona mina and umuntu oqala ukuthi ngim-interview. Wow. Wow. Ngiyabthemba ubaba uNkulunkulu. I'm so grateful. Amen. Siyabonga. Okay. Umama siyakhumbula ukuthi ube khona part 1 wendaba yakhe. Part 1 uwenze nobaba Dlamini. So mina ngizoqhubeka endabeni besiqalile. Amen. Okay. Yes. Ngiyacabanga ukuthi nigcine lapha ngendaba yenkinga nobaba. Yes. Baba ekhaya. Yes. Okay. Nahamba naze nagcina la khona ngathi ubizo lamaphoyisa, indaba yokuphuma endlini nani. Yes. Okay. Ungasibriefa kancane nje mhlasimbe just for 2 minutes ukuthi part 1 ubuphethe ini before I mean siwelele odabeni namhlanje. Odabeni namhlanje. Okay. Ndiyabengelela kwakhona abazalwane ya siqhubile nobaba Dlamini. Udaba lwethu apho besigcine khona besigcine umyeni wami ehlikele phezulu njengoba bengumuntu obehlala phezulu years and years. Okay. Was all occupy ibedroom yami apha downstairs. And then indahamba kuba sine protection order, ma court order. Okay. Ndacela phakama ebhedini ukuze anditsale i-court interdict yami, ndahamba ndabheka police station. Okay. Ndayobika udaba olunje, azile amapolisa amcela uma makaphume erumini ahamba yolala apha bekade lala khona. So uye wahamba yolala khona ke ebedroomini, but wenza ke lo msindo ke after amapolisa ke emkile. Okay. And then but ethetha nabantu efonini. Okay. Yabo ebaxelela into yoba ndimkhupha ngamapolisa kokwabo. And then ndathula ke mna ke ndatya kuba ndandingekayityi iSunday Nkosi yami. Ndatya ndagqiba ndahamba ndayolala, wahamba naye wayolala. Okay. On Monday morning wavuka wahamba kuba ebelali upstairs ethatha imoto yakhe avuka ahambe. Ndavuka mna usually ndaprepare abantwana bam baye esikolweni, bamba baye esikolweni. Xa bebuya esikolweni past 3
waza nomhlobo wakhe wangaphesheya wangapha ngaphandle kwelizwe ngaphandle. Yes, uhlike ubikupake imoto ngaphandle wavula igate wabe selebonisa lo mhlobo wakhe athi ungumhlobo wakhe indlu as ingathi lo muntu uzoyithenga le ndlu or else as ingathi lo muntu uzohlala nathi whatever, I don't know. Uqhubekike ke wangena ndingumuntu ke ofrike endlini yami njengoba ndihlala endlini ndigada ndinana babantwana bam ba autistic ndibhizi ndipreparela bona uba ndigqiba batyisa. Afike lo muntu ndinganxibanga ndinxibe nje inight emfutshane. Akachongo kumubuza nomuntu ngoba asisathethi. Uyabo uhlala pha phezulu akho molo akukho nix. Ufika ngene toilet okanye asebenzisa umachine or asebenzisa isinki aphinda aphume abheke upstairs. Afike lo muntu amazibonisa ikhitcha ambonisa athi xa itsibe ebheke bedroomini ndisibe ndibuze kuqhubeka ntoni abese sithi lo mfana wangapha hey shut up wena ndithi hey don't say shut up endlini yami uyakhumsha ke lo mfana isingesi. Okay banyuke babheke upstairs le ntombi yami ikhubazekileyo ihleli nami apha endlini. Anyuke babheke upstairs ayombonisa upstairs bathi xa benyuka bebheke upstairs ndaphuma phandle ndakhwaza abahlali. Ndamemeza noLamethe noMpumelelo Marhadebe ndababiza uba nansi into isehla andikwazanga nechance yothatha into yonxiba babe sebekhawuleza besiza ndabe sensithi ndibona uSibongile efika nalomuntu akathethanga akamintroduceanga kum lo muntu ndijonge nje akandibulisi uba hayi ma kuntontoni uzothi xa sekungena abahlali xa behlayo besuka upstairs belapha lounge kwakhona ke ngoku athi hayi friend yami le benizoyibonisa apho ndihlala khona. Babuza abantu abadala umxelelelile nunokhaya wathi bendiseza mxelela babuza into basowugqibele na akaphendula. Okay wabe seyiphuma ke lo mfana emkhuphe hamba ndabiza amapolisa kwa same time. Uthe xa ibuya ukukhapha lo mfana afika amapolisa because ndizifilishe ndingekho safe nalo mntana wami uyintombazana ukhubazekileyo une-19 years xa inofika ne-stranger endlini angasi introduce. Afika amapolisa and ke njengoba engumuntu olipolisa kwafika amapolisa ngaphezulu kwirank yakhe. Amxelela ke into yoba izolo besilapha singamapolisa umkakho eyoripota into yenzileyo namhlanje Monday silapha sibizelwe wena again kodwa ulipolisa. Why uhlukumeza unkosikazi wakho nabantwana bakho abakhubazekileyo? Because umisiwe ubona yonke into ngoba uyeva nobengakwazi uthetha nje but usikakhale. Okay ahamba ngamapolisa athi amapolisa sizuphinde size apha ukuza kwethu apha mama uhambe uyomvalela because awuzuphila obomi bosoloko uhlukunyezwa kwakho uze ke ngoku ungakwazi ukuzithethelela ngoba lo muntu ulipolisa. Okay ahamba ngamapolisa athi sizuphinde thina size apha. Ahamba ngamapolisa washiyeka ke vale kamereni yakhe ezihlalela. Uyabo. Okay wahlala ke kwabe kuzawuphela inyanga kuphela kuba because uhambe nge-first week nge-2 kaNovember kwabe kuzophela uOctober. Ewe wayapeya ngo-October wathatha imali yakhe washaya phansi waza netruck wathatha yonke la furniture pha phezulu wemkanayo. It was on Saturday morning. Wathatha everything. You know what mama andikangeni kula camera wayilala kuyo ever since wemkayo. Okay andikathi enter. So wahamba ke uzothi ke ngoku ndimgxothe ngamapolisa kokwabo. Uyabo ndimkhuphe ngamapolisa kokwabo. Uyabo so yeah. Okay ma unabantwana? Yes ma. Labantwana bathole khona emshadweni? Yes ma. Ngengakuza umention ukuthi abantwana abawu2 kulabo abawu3 onabo. Yes ba autistic. Yes ma. Take us through uphila kanjani nalabantwana, challenges, support yonke lonto ngoba bebabili. Uthe oqala unaminyaka emingaki? Una-19 kulonyaka. Una-19 womntwana. Intombazane na-19. Yes intombazane na-19. Okay igama lakhe ngumisiwe. Okay bese kuba khona nomfana. Bese kuba khona umfana ona-10 years igama lakhe nguInathi. Okay yes. So ukhupha kanjani? Kuhamba kanjani since ngiyakuza umention nendaba ukuthi ubaba wafika wahamba ukushiyana labantwana manje?
ngapha ngasendlini. Yo, ungandibuzi ma uba ndikhopha njani because andizazi nami uba ndikhopha njani. Okay. Andizazi uba ndikhopha njani naba bantwana. Ngoba isimo saba bantwana sinzima. Ukuba nabantwana abane-autism akukho lula. Kungekho lula ukuba nabantwana aba-autism bafuna umuntu onenhliziyo ngoba sometimes bayabetha. Ubahlamba ubisi una 19 years unomzimba untombi endala eseyityebile. Kunzima ukuphila nabantwana bane-autism uwedwa. I'm alone kwaba bantwana. Umisiwe i-firstborn yami yasemtshatweni. Akazange amamkele umyeni wami uba u-autism. As a result komnye unyaka njengoba ndingumuntu ophila nokuhlukumezeka kwengqondo, kokukhubazeka kwengqondo, koxinzelelo lwengqondo, i-depression. Yes. Ndandisuka esibhedlele kulo nyaka lowo ndingasawaziyo ndafika emtshisile. Emlayitele istovu emtshisile ngoba umntana one-autism uyayithanda itoilet. Uyadlala ngetoilet, adlale ngetoilet, ndafika emtshisile. Emlayitele istovu wamtshisa wathi akasoza aphinde, ebemtshisela into yoba angazaphinda adlale ngetoilet. Ndathi yini umntanami ubusongasamyeki nje ndibuye ngoba itoilet yaba bantwana oko yamela mna. Yena ebekhona kuse-right kodwa bengancedi ngabantwana. Akazange ancede ngomisiwe. Umisiwe uthe xa iqala iperiod kwanzima mama, kwanzima ngoba iperiod zakhe befuna uzibonisa wonke umuntu and ebene heavy period. Iperiod yakhe ezingenzekiyo anisebenzi ndawuyeka umsebenzi ndathi take care for bona. Okay. Kwakho lo wesibini umntana ndaba unako na 16 years. Unako normal. Noba nje ngazange azaleke kakuhle kodwa ke waba normal. Noba nje ekhathazwa zindlebe ngoba keva. Okay. Fuya uyathetha naye funeka ukwaze. Naye unayo ingxakana. But uyakwazi uthetha, is doing grade 11 now. Okay. Yes. Ndaba Inathi 2015 8 November. Inathi kwandisamconfuse eseseswini kwathiwa akazuba normal and uzaba worse than nomisiwe. Ndahlala ndikulo trauma ke yoloxinzelelo lengqondo loba Nkosi yami zaphinde ndibe nomnye umntana kwakhona one-autism or ozaba sisidalwa mhlambe sizawuthini. Ndaba nomthandazo othi oko baNkosi ahambe axelisa umisiwe ngoba umisiwe uyakwazi ukuzihambela. Sibhethe isidalwa esihambayo. Okay. Ndidodwa naku Inathi still andinamntu undicedayo. Umyena akafuni nophatha nento. Njengoba sesi-separated seyihlale upstairs ndindodwa phezantsi ndilala nabo ndiyabahlamba ndiyabenzela ipapa unako andenzela iuniform. Kube senza iuniform yakhe and-assiste kwizikhaftini. Bayahlanjwa, bayatyiswa, bayanxikiswa, bayathathwa ngesandla yobakhwelisa etransportini. Sorry. No, it's okay ma'am. Okay. Banebhasi bane-transport yabhatalwa i-transport yabo siyabhatalwa i-school fees esikolweni sabo. Kunzima kakhulu ke ngokamkileyo. Kunzima kakhulu ngokamkileyo. Ndingumuntu business minded. Ndiye ndenza kwauba ndifika pha ndenza istand seveg. After that ndokhiyadi ngoba ndifuna baprotecteke iyadi yami ayivukuvela irufu yodwa ngoba ndifuni umisiwe azagaxeleke kwizinto zoba ngaza rage. Ingqondo yami, inhliziyo yami, amehlo ami afocused kuye. So ndabiya ngendlela endabiya ngayo pha endlini akungeni noba ngubani. Uhlala kutixiwe ngaso sonke isikhathi. Umuntu ongenayo uyakwazi. Even abantu abangenayo apha endlini bathi make sure into yoba funeke bekhwazile. Awungeni umisi wakasoza ahlale yedwa. Uhlala nami 24/7. Andinamntu ndilekelelayo. Only abantwana bami ababaye bangincedise. Okay. Yo, kunzima. Ngeke ngakuzwa mawubala indaba ukuthi awusebenzi. Yes. And abantwana laba bafaka abakhona ukuziyela etoilet. Abakhona ukuziyela etoilet. Bayi-2. Bapermanent emakhimbini. Yo. Njengoba amakhimbi ama-diaper abantu abadala ngeke ngabona ngihambe eDischem
I think 14 phakathi ngo450 14 phakathi. Uyabona ke maxa uthetha ngendaba yamakimbi kuba nzima kakhulu ngoba ixesha elininzi basezikhimbini abakwazi ukuziyela etoilet. Ndazama ngako konke ukuba ukumportrayina umisiwe akaportrayine kuthi umkhuphe etoilet abe ezimoshela. So to umkhipha eclean kukumfaka ikimbi. So uhlale ekhimbini aduru amanapkeni kunzima kakhulu kuwo ngoba umyena mndiyenda bafaka i-maintenance. Yes. Ubhatala i-7,000 bebhatala i-5,000 kulabantwana. Ngoku ndahamba ndayo increase le maintenance wabhatala u-7,000. Lo 7,000 kukudla ngalamapampers. Zifees zesikolo, i-medication, inathi yena ukwi-chronic ye-medication. Apho kubhlungu khona wamcima kwi-medical aid. Njengoba ipolisa wacima mna ndikwi-chronic ye-depression. Anxiety depression. Uthi mandihambe ndiyedeyi. Ndihambe ndiyothatha i-treatment yasedeyi. Ukuhlala eday it's a whole day. Uzawufika umisi wa hand over ngubani ebhasini. Andikwazi ukuyihamba ndiyohlala eday. Ewe ndingaye eday xa kunobakho umuntu onohlala nomisiwe ozokwazi undihand ovela umisiwe. Umisiwe andimniki noba ngubani uba makamjonge. Intombazana eseyindala na 19 years andisoze ndimnike nabani ukuthi makamthi take care of umisiwe because there is no one endimtrustileyo kumisiwe. It's only me endimtrustileyo for umisiwe. Ngoba kathethi anything can happen kuye angathethi. Ndingaze ndisixolele. So amakhimbizi mntana sekhaya kunzima kakhulu kuwo. Kunzima emakhimbini, kunzima uba uthetha ngekimbi. Awekho eziba nawo ndilapha ndithetha nawo. Baphelelwe ngumbhede because umbhede wabo baze bachabe ndifane ndithenge la cheap a 170 into akwa Shoprite bachama kube kabini aphumele. Uboy naye ukwi-chronic ye-medication yesisu sakhe because uboy kwafunyaniseka into yoba i-testicles zakhe zikwi-position erongo. So zajonga i-testicles zakhe kwafunyaniswa zine-cancer. Zakwathiwa kuzizawuremovwa. I was alone. There is no husband. Umyena makazazi ama-operations aku-inathuthi amangaphi. Akawazi. Even now bendiyokwezi operation last month ka-inathi. Nge-15 which is Friday ndiyangena vere esibhedlele. Nge-26 ndiyangena futhi esibhedlele. Andinamoto wahamba nemoto ephadlileyo wandishiya nesixokoxoko semoto esifileyo ngoku. Kufuna abakhweli kwi-public transport. Kufuneke ndibaqashele imoto. Ukuze ndiyabe ndibase esibhedlele. Ithi ke xa ndiye esibhedlele funeke ndiwole yonke into. Amayeza akhe, ikhimbizi, everything, ingubo zolala. I'm alone. Uwabeke seconds ka November wangena umntana last month esibhedlele wandiblocker nasemafowunini akhe. So I'm alone kwindaba yabantwana. Okay. Ndiyasokola. I am struggling. Ngabantwana bama ne-autism. Kuphele kwalo medication sisebenzisa isyringe. Ukuze simkhulule sisebenzisa isyringe. I-Picolex ayikho, i-Soflex ayikho i-medication yakhe. Because ithengwa cash ngoba waphuma kwi-medical aid. Utheke after maintenance umbuyisele kwi-medical aid. But bagula bane-fever. Le fever ibikhe yakhona balala baphansi bafa abantwana babo. Ndabathatha bobathathu ndabasa kwagqirha. Unathi yena zangangene kwi-medical aid. Kwathi u-terminated. Kwafuneka ndifowunele u-alakhe. Mabucuba khandifakele i-1,000 umntana une-fever. I-medical aid yamkhaba ithi u-terminated. And ngoyena serious kwaba bantwana. Wangena kwagqirha nge-500 nge-350 ndathenga i-medication. Because bambenzela i-strong antibiotic. Ndinetyala as now le 1.5 ezalayo kufuneke ndiyibuyise ku-alakhe. Yo, Ay. Okay. Yo, kwaze kwahlungu kimi. Angifuna ukuqamba ngazi kwavele kwama ngisho engqondo. But siyamkhola uNkulunkulu.
Ewe ma. Lithizwe kaBaba uNkulunkulu akasinikeze umthwalo ongaphezulu kwamandla ethu. Hayi kodwa over wabo umthwalo ma. Ne. Hayi over. Andilali. Uyabona mabefikelwe sisikhathi sokungalali. Bakhala umisiwe ukhala kuze kusephandle. Ish. Bese ndafonela uMamvelwehle nathi Mamvelwehle umntana uyakhala ndiye mazi bandimthini. Wabekhala umntana ekhala edanathekile. Yo, okay. Ngicela ukubuza since ubaba ehambile. Noma ke ngiqale la. Uyakhola ubaba Usindisiwe umzalwane. ngumfundisi. Ha. Ngizama ukuyibeka phansi mangithi umzalwane manje masunyuka ukuthi umfundisi. Ubizwa as umfundisi. Akasenguyanga umzalwane uyashumayela. Enkonzweni. Every Sunday usenkonzweni apha khoyo imoto yakhe neBhayibheli apha khoyo. Okay, since ngumfundisi nike nazama mhlasimpe ukuthi kulabo abangaphezulu kwakhe ngoba phela akekho umfundisi oziphethe nje. Like ubaba wakhe enkosini maybe kuhlalwe phansi since phela siyazi uma singabazalwane kuye kubo ukuthi masiba nenkinga sibize obaba abadala basesontweni umfundisi basihlalise phansi kuyenzeka into kanjalo bathini bathi yini solution bayakhuluma naye. As kupart 1 benikhe ndayichaphazela indaba yoba nditshate eGospel Church of Power esengumkhombe kaNoah ngoku. Okay. Sorry, into enzekileyo uye wathi pha ku 2024 2023 watshintsha wahamba eziministries neoil zine prophetic oils. Okay. And then akazange ordainwe as umfundisi nje kuba kuthiwa ndoda enkulu. Yes, but usindisiwe yena ukhonza every Sunday. Akana Sunday angayikhonziyo. After lento ndifumanise ngo-203 bese ikhonza naphi. Seyikhonza kwezinkonzo zine prophetic materials zinetyiwa zine oil which is ke ngokumna andizazi. Okay. Uyaya enkonzweni which is umkhombe kaNoah. Amadoda amakhulu omkhombe kaNoah awayenditshatisile 205 njengoba ndine 20 years kulonyaka ndisemtshatweni. Okay. Utata umlotywa ifounder yalankonzo seyigugile seyindala. And ke ngoku mina zange ndakhonza pha because of ndandikwasidingwa Assemblies of God. Okay. Anzange ndakwazi ukukhonza pha. Ewe ke ndandikhonza because of inkonzo yasemzini. Ndithobele lamthetho wase Assemblies kuthiwa masithobele. Kona zange ndaba full time ndaziwa pha kulankonzo. Kuye kwaba nobunzima ke ngoku kuba ndiyokhangela amadoda amakhulu ukuba ndihambe ndiye pha. And then ke ngoku enye into ebendikhe ndayiraise ku part 1 umyeni wami nditshate naye 205 akazange aye ekhaya. Mna ndinomtshato ka in community of property wephepha womhlaliswano which is umkipito. Ndizela ingane ezi3 kumyeni wami ezomkipito ngoba ekhaya akaziwe. Okay. Multi akaza ekhaya you mean akakhokhanga lobola? Akazange. Na hamba nje naye Home Affairs nayo. Samba saye ecaweni sawutshata enkonzweni then enkonzweni sabheke Home Affairs. Kwathwa ke ngokumzalwane iyaba kuwe ke ngoku2 ubheka ke ngoku ukuzikhangelela onozakuzaku. Okay. Ekhaya abazali bebekhona. Abazali abasekho. Ngesayidini abasekho esayidini lami. Esayidini lakhe bengubaba wakhe yedwa ngoba uzele wabayi1 kokwabo. Okay. Yes. Yo. So kuphela September wathi ngoSeptember uzofonela umzala wakho seUK aye ekhaya oko kwaphela September eva kuzofika uSeptember. uSeptember mayikude kuthiwa January uthetha lonto mase ifikile uSeptember akasayithethi lonto. Okay. So ngenkathini nenkinga nihlala endlini eyi1 but yes. Umunye la kwelinye ikamera umunye igrocery yabantwana isupporta ngithi uyikhokhe esephumile. Uyikhokha ngoku esupport ngoseyiphumile. Okay. Yes. Esakhona endlini ube supportive mhlasimpe yizeke engazwani nawe ninenkinga emshadweni but abantwana bangena ngithi. Yes. Abantwana ngabakhe na. Yes. Ube supportive kubantwana entweni kanjalo mhlasimpe school fees makunezinto like abo matric dance izinto ekanjalo. Ebekuthenga ukudla as usual and ke ngoku ever since ndindi ethi mandihambe ndiyophangela ndimbuza banza ukuphangela kanjani kule situation kamisiwe that soze ndayophangela. If you feel like intoba ungandiniki imali yakho ungayiyeka but umisiwe no inathi bazawujongwa ngubani ngoba khokhera lenokwazi uxova itoilet kamisiwe yomuntu omdala. Komba akakhona ukuziyela etoilet. Akakhona ukuziyela etoilet. Yes konke kwenzele ekhimbini.
So webethenga ukudla ethenga amanapkin umntana noba nje bephela phakathi uyabo. And then ke ngoku uhamba ngoNovember kuzoba imatric ball kaMisiwe. Okay. Yes. And then akazange ayihoye noyihoye into yeMatric ball kaMisiwe wemka eyazi into yoba uMisiwe uzaba neMatric ball because une 18 years which is last year. Uzaba ne 18 years which is uyaphuma esikolweni nompumelelo. Uyapi uye workshop. So ufuneke benzelwe ke ngoku ifarewell. Wahamba ndithi wahamba nemali yakhe wayotshona nayo. Isarali yakhe kaNovember. I mean isarali yakhe kaOctober kuba kuzaba nguNovember. I2nd sikaNovember wahamba nayo. Wasishiya nje size. Umisiwe ke ngoku nge 15 uzoya kwifarewell. Danse nayo ke sange nibe nayo into yokumfonela. Andano abantu abane pride or ndadinwa or kuba ndiva kabuhlungu. Ndakhetha ukuthula. Ndathi kube yazi indaba kaMisiwe uzawuzisa imali kaMisiwe yefarewell akazange ayizisa kwade kwaba ngumzuzu wokugqibela. Wasuke yena wabhatalela umntana wapha ecaweni wamkhuphela yonke into outfit wambhatalela ndizova ngemisi yasesikolweni ba xa ndisithi umisi wakazuza kwifarewell bathi makamisiwe not umisi ubangezi kwifarewell ifarewell comes once. Utata akhe bezobhatalela omnye umntana nje athi ukhonza naye lo mntana wasecaweni ndathi uvisa mina kabuhlungu. Uyodonata ecaweni yakhe umntana ba ofunda noMisiwe makahamba bheke aye kwifarewell owakhe akazukuya kwifarewell ngoba imali hayibo unayo imali but uvisa mina kabuhlungu. Yes umuntu mayifuna ukuvisa kabuhlungu ukuvisa ngomntana akho ma ngoba yikho ipain ebuhlungu ezimntaneni. Uyabona umntana njengoba umkherile for 9 months wabheke labor ward abukho ubuhlungu obunjengoba se labor ward. So umuntu mayifuna ukuthocharisha ngengane yakho. Wanithocharisha ke usibongile ngengane yami akazange ayirholele ifees even i-outfit kodwa uNkulunkulu wazi wamhle. Umfana wami wathi ma ndiyindoda namhlanje ndoluka ngemali kaMisiwe yegrant. The time uMisiwe wayisapay igrant. Wahamba wayobole waza ne-2000. Kwakungolwesithathu ndama wathi masibaleke siyothengela uMisiwe i-outfit. Wahamba uMisiwe wamhle ngaphezulu kwezinye ingane wathwala isidango uMisiwe wagreda wenza wafumana i-certificate sakhe. Futhi wambona akazange acomment. Yo sithemba ukuthi mbukele ekhaya uyulalele uyabona ukuthi kuyenzakalani. Kukho konke namanje ngisasho uNkulunkulu akakuniki umthwalo ngaphezulu kwamandla akho. Remember lithi iBhayibheli wasazi. Thina sasingakazazi nokuzazi kodwa ubaba uNkulunkulu wasazi. So ngifisa nje ukunikeza lelo themba lokuthi kubukeka kunzima kodwa akukho kuhlula ubaba uNkulunkulu. Nzima. Ithini ifamily? Ama in-laws. Nkosi yami Jesu. Because abantwana babo nabo lapha. Mandimele andifuna ungatsho. Okay. Umtshato wami ndiyawulwela ngako konke ekufanele bangamandla ami onke. Ngoba umyena mutshate nabantwana bami abayi2 abangama boys. Okay. Ndathi kuba ndifike enotata wakhe ongaphilanga owasele egula. Eyedwa utata akhe ehlala endlini. Okay. Ndathi take care of utata akhe. Ndichilo ku part 2 part 1 yes ndamnakekela utata wakhe waze washona. Ifamily yakhe yayingekho. Ndifike bengabantu abazi-isolateeleyo kwifamily yabo benefamily yakwaMpinge. As ndichilo ku part 1 ndathi isiko likamyena even ayililo le family yakhe lela kwaMpinge. So ifamily ke yakhe yazi-isolate kodwa yavela ifamily mase kusweleke utata akhe. Yo alright. No bandilimaza abo bantu. Ngoba umyeni wami ungumuntu othuleyo ungumuntu i-decision yonke le mishimishi uyenziswa ngu. Okay. Ngiyacela singa-mention amagama. Balimazile abo bantu. Yeah, I understand. But umthetho waseSouth Africa ubuye ungavumi. Ngiyaxolisa Hayi no akunankinga ukuthi ndilimele. Ulinyazwe ngabantu bomndeni uyoxela kubo isimo sasendlini sikabhuti wabo sikamzala wabo. Bakuve bevile bahambe ekhusini. Bayothi liwule elia.
babe bengasazi isimo sikamyenami sasekamereni ukuthi sinjani. Abubiyele bengasidisclose isimo sakhe ko-sister bakhe nakwi-cousin sakhe. Eyona reality yokwenza umtshato wethu gexa ube nje. Engasixeli into nayo kungekho gama anganibiziyo ngalo. Kodwa akazanifumane nakanye ephutheni. Okay. Ngengakuzwa umenishina indaba yendlu ukuthi wathi mayiphuma wathi umkhiphe kubo. Yes. Umuzi lo nihlala kuwo akushiye kuona ukanjani? Indlu kaTatabo yindlu ye-RDP. But lendlu ye-RDP ndayenza ngemali yakhe. Ndathatha imali yakhe ndarenovate i-RDP yakokwabo. Yes. Ine-upstairs namhlanje. Iyisabhabhu. Uyabona pha akuvulwa ngento. Ushoda nje thithi nasibe nemoto sivule ngemoto. Otherwise indlu yakokwabo iyisabhabhu. Yile asikhupha kuyo. La ndlu leya yekaTatakhe. Okay. Utatakhe wenza iwill. Okay. Kuma lawyers akwashuzi ngomisiwe which is i-firstborn yakhe. Wathi lendlu ukusweleka kwami izaba andumisiwe. Okay. Wathi ke masehamba wahamba nama wills nezo zinto zonke. But ke andilweli indlu andikhalela indlu yakokwabo. Okay. Noba ngayidla tshintsha ama lawyers udadewabo lo othe hamba uye town uyosayina la form utshintshe zonke izinto zibe segameni lakho because uMahoyi uzokubulala. Hayi. Isiduko sami ndinguMahoyi. So undibiza banibiza Hoyiza. Kutsho ama-in-laws athi mna ndizokumbulala after how many years ndihlala naye. Okay, indlu eka father-in-law. Yes. Yeah, okay. So father-in-law uye wasweleka washona. Yes. Mayishona indlu wayibhala kuyiwili ukuthi indlu izowela kumntanakho. Yes. So uyishintsha uthi uzoyishintsha kanjani iwili? Ba uzokwenza kanjani? Monga ngibriefa lapho kancane uthi ukuze iwele kubani kuye. Iziwele kuye. Wathi kumi iwill xa ndisithi awukwazi ukuzihlukumeza umisiwe endlini yakhe because umisiwe ngoku yes. Umisiwe mdala ngoku. But andiqondi into obuyayazi ba lendlu andumisiwe because umkhulu wayihand over kumisiwe lendlu. Wathi yayingeka approvewa iwill. Dathi ke mna ke okay. Sometimes umuntu xa ingathi ufundile kunawe efuneka umbeke kulandawo. That okay. Uyabo. So ke ngoku usister wakhe lo uthi makaye town which is a magistrate ntoni court ekhona yamafa ayo akwenza appointment ukuze achintshe indlu ibe under yena azokwazi ukuyithengisa ukuze thina siphume andimind ukuphuma but ngicela sign amaphepha divorce. Oh okay. Yes. Buso ukwamnikeza amaphepha divorce kwenzakalani? Kuphathwani bendikhe ndayiveza indaba yoba after mkile ndiye ndihamba ndayokwenza i-maintenance. Okay. Andisamaza phahlala khona sele ndiblokile nasefonini. Ndaye emsebenzini wakhe. Okay. Ndafika ndaye ePC eCape Town. eCape Town yandithumela kwi-EHW. Okay. EHW ekade ndandiyibiza ndicela uncedo lwayo. Okay. Sorry ezumyenami eyimember ka-SAPS. Okay. Azange i-HW in the attend yandifeyila. Mna mama uST ndifeyilwe nangama social worker ka-government. Ndilibeka udaba labantwana bami abakhubazekileyo. Ndisibeka isimo endiphila kuso nabantwana bami abakhubazekileyo. Okay. Ama social worker wazanga visite nakayi-1 endlini. Nangoku abantwana bami begula in and out Red Cross akukho andikwazi ukuya kuzo ezo social worker because nizawambela ilize. So indlu wathi ke ndandala i-provincial yanithumela kwa EHW. EHW yanithumela kwi-colonel yakhe apha phangela khona eBellville. Wandinceda lo mfazi lo wandilwisa kwindaba yokuba ndide ndiyipase i-maintenance. Wathi after i-maintenance ubuyele kum nalamaphepha divorce. Okay. Uyabo.
azowasayina. Bridget wajika lo colonel xa sendimfonela ndisenze appointment. Wathi awukwazi ukuza apha because une protection order, and then uba uzile apha umyeni wakho uyanqala ngqo ecourt ayokubiza amapolisa into ba wena ubuzomharasa. Hayi. So andisafumani kwancedo ke ngoku emsebenzini wakhe. As that time endincedwe ngula colonel esithi uzandincedisa asayine lamaphepha divorce. Yini engisangafuna ukusayina amaphepha divorce because usephumile ekhaya ngathi vele nothando alusekho kahle. Lwaphela lona. Manje why angafuni ukusayina divorce? Mama uST watsho enkantolo ummeli kuMantyi wathi akasoze andidivorce. Wabuza uMantyi kutheni ungadivorce? Lo mama uzokohlukana naye sikwimekhothi ye maintenance ngoba idaba xa selinje akusekho mtshato apha. Wathi akasoze andidivorce. I-religion yakhe ithi akasoze andidivorce. Hebani. Umthetho andiwazi anzange ndifundele umthetho. Kodwa ngoku ndicela ijustice yase South Africa. Indinceda I want to get out kulo mtshato ndisaphila ngoba ndizofa. Ndizohlukumezeka ndife and andifuni mase ndifile azoclaim isidumbu samathi inkosikazi yami le. Mandiyofela ezinganeni zami. Eish. Naye masele buye eqhutywa ngebhala makangasabuyeli kubum. Ngoba ndenzakele. Okay, awukazeli mhlasimpe uzame enye imizamo since uvele sewufuna ukuthi uphume emshadweni. Njengokuthi amaphepha divorce mhlasimpe angithi address asemsebenzini wakhe uyayazi. Mhlasimpe ihambise usheriff ke ngizwe into enjalo noma nganazi ulwazi kahle. Mhlasimpe amaphepha divorce kubo usheriff wa deliver emsebenzini ukuthi asayine. Into kanjalo mhlasimpe yona ngeke ilunge ngenxa ukuthi mhlasimpe naleyo protection order ninayo ukuthi wena ungaveli but kuhambe i-sheriff ulibeke nje udaba ecourt ukuthi lo muntu akafuna ukusayina and emsebenzini wakho sengivaliwe ukuthi ngingayi into enjalo ayenzakala. Mama ST ndizame konke ama-sheriff afuna i-300. Anayi 300 yokuthengela abantwana bami ipapa, thengela abantwana bami ipampers. Anayo ye-sheriff imali. Ukhona omnye umngane abo kwandipha ndathi imali xa undinika le mali namhlanje lezi sheriff asifike zingamfici ubuyena mzophinde ndiyithathe ephelandelayo. Ngoba imali ndibanayo once le ayifakayo ye maintenance la 7,000 endiphila ngayo kube kuphelele. Kunama catering ke ndiwenzayo because ukupheka ndiyakwazi. Okay. Into endisizayo. Njenga last week khona omnye ubaba ebendibhukile ukuze ndibe lapha ndincedwe namngena kwi-transport yokuza apha. Yo hayi ndiyacaterisha ndiyakwazi ukupheka. Okay, mbukele ekhaya uyazizwela ukuthi isimo senzima kangakanani. Ngiyacela nje bantu base Cape Town bazalwane ngenelelani. Isimo esikanjena so sesingasadingi ukuthi mhlasimpe umuntu ngayiwana sithwalele. Kudinga ubani nobani sithwalisana imithwalo njengoba lishizwe kaBaba uNkulunkulu ethi thwalisanani imithwalo. So siyacela abantu abaseduzana nabantu abakude la ubona khona ukuthi ayi la ngingafaka isandla, ayi la ngingasiza noma ngolwazi. Ungashiya even ama comments khona la njengoba ubukele la ku YouTube uyashiya ama comments usho ukuthi mhlasimpe bowucabanga ukuthi esimene esikanje umama ngasizakala kanjani. Just ukubuyisela emuva nje makancane. Ukwamention indaba ukuthi ubaba behlukumeza abantwana bona abantwana laba aba autistic. Njengokuthi umntwana njengoba umentionile ukuthi akakhona uyathanda ukuthi mayezimoshele kuyidiaper yakhe athathe adlale ngakho leyo phupho yakhe umntwana. So ubaba wamthatha wamshisa ngesitofu. Yes ma. Abuse leyo. Yes ma. Ukwamvulela mhlasimpe case ngenxa ukushisa umntwana because iabuse leyo more especially umntwana autistic vele usuke engazi ukuthi uwenzani. We understand ubeqala yena ukuabuse umntwana ngendlela kanjalo. Wayeqala. Okay. Wayeqala ukumchisa. Because dathi andifuni baba bethwe.
ngoba ukubabetha kwabo akuzunceda nto kuzukubuyisa ingqondo yabo lishotayo. Yes. So ngeli xesha ndifika lo mntana ebhandejiwe endixelela ufirstborn wam uba lo ndathi ukubani lo wathi lo biye nakho utshisa ubisiwe apha ndifike embeke emtshisa umntana ekhala. Hayi. Ngeli xesha usesibhedlele wena. Ndandibuya esibhedlele ba ingqondo yepilisi Eshiya. azange ndiyomvulela icase. Yinto ayithetha into yoba kwakutheni ningayondibambisa. But umthetho umuntu mayenza icala liboli sisho njalo isiZulu icala liboli. Uthi wathi wekhoti wathi kutheni khona beyivusa ngoku lonto which is uyayivuma uyayazi. Ndithi wawunenhloso wotshisa umntana ndingapha esibhedlela uyazi ba ndingapha esibhedlela ndine depression. Ndibuya ndise under ipilisi ze depression. Okay. Iproof So zange ndikwazi ndilivule icala. Okay. Yes. Iproof yokuthi umntana uyile wayesibhedlela noma ekliniki ubhandishiwe ubufakazi bukhona. Bambhandeja ke nto ndifike ebhandejwe ngamabhandeji nje. Amabhandeji akazange aye ekliniki. Akazange aye ekliniki. But naye kodwa icase uma ukuthi willing ukuyivula. Ndingayivula. Usengayivula. Ndingayivula ngiseki kamisiwe. Okanye ke kuba ndingasafuna uthetha ndifuna nje sidivorce kuphele okongokwabantwana ke abantwaneni bakhona ngokokwami kuze sohlukane kuphele ndiyoziphilela kude nabantwana bam. Andisafuna ungena ndiphuma naye ezikhoti sekwanele kule ndaba ye maintenance. Ngoba unathi uze wathi ayingowakhe. Ndathi makuyokwenza kwathiwa xa umntana ngengowakho yenza iDNA. Okay. Wayenza iDNA. Okay. Kwathiwa yi2.7 wayikhupha usibongile i2.7 wenza iDNA. Udelayisa iprocess ye maintenance uba abantwana balale bedlile. Uba trafa ngale 5000 iphelela emanapkenini kuphela. Because ijonga ikhimbili kamisiwe le adult xa li 399 uyalazi kwa clicks. Okay. Ndithenga beyi5 calculator mangapi akanathi bayi5 ngawenyanga ndenzela inyanga ugrocery yethu izaba yamalini kwi5000. Yo. Hayi kunzima. Okay. Labantwana ungawuza mention ukuthi unabantwana ababili. Yes. Owafika nabo. Yes. Emshadweni. Yes, So sebe bonke abantwana bayi5. Yes ma. And then kulaba bayi5 abawu2 laba autistic abanoba. And then bese kuba khona lo ophakathi. Yes, ontombazana. Uyenzani yena? Uyafunda ugrade 11. Uyafunda uyamsupport ubaba. Yo. Kuningi ma. Kuninzi Yena la ndoda ukhopha kanjani umntwana? indibulele la ndoda and isandibulala because indifuna ndifile. Okay. Eyona nhloso yakhe ufuna ndife njengoba kwathi abantu abane depression bayazibulala ewe ndike ndafikelwa kulomcabango wokuzibulala nabantwana bam aba autism ahambe no unako wakhe ngoba unako sele empoisonile unguye unako. Unako ulwimi lwakhe lunguye unako bendisekhoti before last month ethi ufuna imali yakhe wakhatshwa ngutata yakhe wamseka baye court. Eyothi mina unakwandimenzela izinto zesikolo unakufula uniform entsha phofu ugqoke kahle even ngokasekhoti unako ndifanfonelwe ecourt nokuba kuthiwa umyeni wakho unako balapha bazokumangalela ndathi uba mandibanjwe unako ndikhe ndaboshakalelwa ku-YouTube wami apha wathi unako uyafuna umamela la madoda akho ngo-ST ndathi ewe ndifakele bona ndizova ingxaki ezinjengezi zam ndizova apho ndingancedakala ilanguage yakhe akandirespektanga akantazi noba ndingumamakhe laa mntana ukhara aphuma apha endlini sihlale singabulisani usuka kutatakhe ke kanti abaxelela abamelwane bam ndathi gayizini xa ndinotya upoyizini ze niyazi uba unako uthathe kutatakhe. Uclose nobaba kakhulu uyamazi apha ahlala khona uyathetha notatakhe umxelela yonke into yalapha endlini. Even ngoku ndilapha eJoburg inoba senemxelela ukuba mama ubheke eJoburg. Uke wahlala because umntana wentombazane lo. Umntana wentombazane uyakudinga izumama. Uke wahlala mhlasimpe naye phansi umntwana ukhulume naye njengomama nje ukhuluma nomntana ukuthi mntanami kwenzeka kanje mina nobaba wakho.
ngoba ngenzeka ukuthi mhlasimpe ngalesikhathi kuliwa ngasendlini kungakhulumisana omunye ehlala upstairs omunye downstairs leyo nto iba affectile abantwana so Kakhulu yena. so manje use-reactor ngenye indlela elimaza wena manje awukazi ucabanga mhlasimpe ukuthi uhlale naye phansi noma nizame indaba zama-social workers ukuthi mhlasimpe umyise lapho akhona ukusizakala because ngisibona ngazuthi khona la limale khona and ngendlela se-reactor ngayo manje isilimaza naye ilimaza kanye nawe ma Mama ST ngizamile ndile uprincipal wasesikolweni sakhe Okay. angayi weakness mayinomamela le video ndiyile ndayomorganizela ama social work esikolweni okay ndayoxela isimo sika unako esikolweni ndayoxela into yoba if into ethile andinayo yokubhatala esikolweni ningandibeki ityala ngoba ndinayo ngoba ndikwisimo esinje okay ndisemanzini anje unako ndim-organizela i-social worker uya kwi-social worker unako angabuya ndixelele i-report back ye-social worker ndihlalile phansi unako ndambonisa wathi unako utshuza utatakhe okay so it's fine ndathi uyabona ke mntanam ngothatha izinto zakho uyohlala kutatakho ungandithotsharishi ngezinto zikatatakho ebezenza apha endlini because laa nto bebehlala bobabini phaa upstairs ndide ndithi Thixo ayiwandakazi umdlwengulana lo mntana kodwa ke kuba isimo ndisazi okay baba Ubaba. okay kuba isimo ndisazi mhlamba kungekhe kube lula uba ngamdlwengula because ebehlala naye ubusuku bonke phaa Ha. utyiwa into ezimandi ndihlela apha ezantsi nezidalwa zam and ezi zidalwa zamkelekanga phaa phezulu ngoba kuthiwa ziyachama ziyakaka ziyagxothwa kuthiwe yabani niyachama ish ndiyabathanda aba bantwana ish and abantwana bakho and aba bantwana ngabantwana bam and ndiyabathanda andinabo obunye ubomi ngaphandle kwaba bantwana ndiphilela aba bantwana that's why ndafikelwa nangumcabango onzima othi xa ndozithatha ubomi ndingasuke ndizithathe naba bantwana Ish. kodwa bakhe ndiyomemezela kwiSouth Africa ikhe ndincede ngejustice yophuma kulo mtshato ndimlibala usibongile njengento yoba sendimlibele kodwa ndinoxolo naye yo kunzima just i-signature nje cause vele usekahambile sele yabile asikhuphe ke endlini yakho kwaba ubuyazikhupha siyoqala ubomi kakutsha phansi kwebridge awu mama cela ukubuza awucabangini ukuthi mhlasimpe ngoba nishade in community of property yebo ba esebenza kwa-government yebo ba unqaba ukusayina just because mhlasimpe ubona ukuthi kuzoba nezimali ezophuma zakhe mhlasimpe nizishare awucabanga ukuthi mhlasimpe ngenzeka ukuthi usabe into kanjalo uyabona ke xa ungumuntu wasezilalini okay ungazi into ngamtshato we-community of property uqala utshata ungazi into zamali zantoni andiyazi noba mhlawumbi zezo zinto kuba yena ezazi okay but to me and my understanding ndiyava nje uba kuthiwa kuno-50% ndifuna uba sayini umtshato qha uphele ndingasabizwa ngosibongile ndingathi naxa ndinofa andikleyime ngako nje ndikucelayo kwiSouth Africa yo ngoba ikhothi yaseWynberg ndiyilo kuyo yathi masinaye ngendlela esingenza ngayo hayibo mkhangela uzumfumana samkhangela apha enzeni imfumana umuntu ondibloke nasefowunini but i-address yasemsebenzini ikhona ikhona i-address yasemsebenzini ngeke bekhona bathi angeke bekhona kufuneka ukusiza. because usebenza ama-shift okay kufuneke afunyanwe kule 2 days asebenza ekuseni uyayiva kube angazufunyanwa enight because usebenza 2 days emini asebenza 2 days enight yo akunakuthi okay sorry and kunento awayithethayo wathi kulento yemali uthetha ngayo wathi uxolela ukuyondibhantintela kunoba mina ndifumana imali zakhe ndikulindele ukufa ezindiphuma apha if kunemali ezindiza kuzifumana ngoba wathi uxolela uyokundibhantintela yo kodwa makandibhantintele ndohlukene naye okay yes yo kunzima i-50% i-right yakho njengoba usukushade community of property but kuyenzeka omunye umuntu uthola ukuthi athi angisafuni kwalo 50% sengifuna nje ukuthi asayine ngizobhala phansi ukuthi angifuni lutho but kuyisimo sakho unalabantwana abadinga imali yebo ma and le mali
akukho la bazoyithola khona bazoyithola kubaba wabo Yebo ma. because imali yabo njengabantwana Yebo ma. and okuwes awusebenzi Yebo ma. uphila ngakho lokhu thola Catering. catering Sometimes. nani and Yebo. futhi ucabanga ukuthi akukho lula because mawuhambe kwi catering remember Uzobashiya nabani? uzobashiya Kufuneka nobani eqaleni ufumane umuntu bandimfumenanga ndayikhansilisha lo catering. Because angeke ndikwazi ushiya umisiwe nje kwapha. I'll never. ne Noba igate kusecurity kangakanani but funeke ndithi make sure khona umuntu khona apha endlini. yes ngoba ngenzeka And sishise uboy utya nantoni angathi awufumana ipilisi atye utya nantoni yena funeka uhleli nje awuthula funeka uyomjonga because uyamosha and abakhona ukukhuluma ukuthi hayi bo, abakhona nangu ukukhuluma abakwazi ukuthetha nhlobo bayeva ngendlebe okay. but abakwazi uthetha uyabona ngoko andiyazi abantwana bambalala ezinsimbini ibhedi iphelile itrust ngoba bayachapha kule 7,000 kune school fees esi2 yes kune transport ezi2 kunama diaper okay kune medication okay kunokudla kunokudla kunosikhaftini sa everyday Monday to Friday umkero wabo funeke bephethe isikhaftini funeke betye ipapa enobisi ndiboleka imali ezizalayo ndithathe le 7,000 ndiyopetsha pha ndiphinde ndithathe because abantwana bamani bangeke baye esikolweni batye ngatyanga ipapa enobisi ngeke abantwana bami bangakheri yo kwaze kwanzima mbukele ekhaya please share i-comment mhlasimpe kusho ukuthi ucabanga ukuthi umama ngasizakala kanjani yes ubaba uyayikhipha i-maintenance ka-7,000 but ngenxa yesimo sabantwana igcina ingabi enough and okunye umama ufisa kakhulu ukuthi engazuthi ubaba ngavuma ngedivorce yes angavuma ukuthi asayine so ubaba ushaya phansi ngonyawo wathi yena angeke azamdivorce Yes. angamane ayoboshwa usho kanjalo yes so necourt nje igcine kumi kanjalo nje ukuthi hayi ngoba akafuni ukusayina yes icourt hayi ngoba- yasePhilippi most ebengumuntu beyidetective for years and years ubuye nami so zonke abantu omantyi basePhilippi uyamazi so mina ndiba sisidenge sakhe secourt xa ndiba ngudoti uyabuza ayibuzele bani ukhonjwe ubone lo muntu ekujonga ulapha emveni kwami lo xesha uthethe efonini abafonela omantyi bakhe kukho kwandigxothayo oyintombazana umantyi oyibest friend yakhe wathi ndingaze ndiphinde ndikubone apha wena ndiza kubhenisha kule court yasePhilippi ngoba uthetha kakhulu hayibo ndaphuma ndiyocosa ndigrantwa inatsika lento i-court intadithi into yoba ndingamthuki ngoba engavukelwa ndithi yena makandithuke ngoba uhule bam engazange andifumane ephutheni nantsi i-DNA yandithi uyenzile umntana 99% ngowakhe kodwa still lo mntu lo akho ndoda kuthiwa ndilali nayo lonke indoda lapha emhlabeni indoda endilala nayo andikabikho positive andityima i-ARVs yo okay ma ungasizakali kule court akukhonakali mhlasimpe ukuthi uye kwenye into ekanjalo angazi ukuthi anginalo ulwazi kakhulu ngale process angaze ngiqondane nomuntu mhlasimpe ngipha ulwazi ukuthi hayi ndingatshintsha mhlawumbi ndibheke eyiphi kanene ndile Whiteberg ndingatshintsha ndiye eBellville mhlawumbi okay but kiBellville icourt yaseBellville opposite nale ndawo because andiyazi le building ndiyilibele gama layo lasebenza kuyo ibuilding ye-lawyers kodwa sebenza pha i-opposite necourt mhlawumbi la magqwetha ndizawuya kuwo pha ngala kule building ngakuyo umuntu oconnected vele umuntu oconnected and ungumuntu othuleyo ongekho uthi nguye lo oyena muntu uve abe rongo ndim and ke ngoku mna ndiblame ngoba ndityi treatment ye-depression okay kuvele kuthiwa hayi ngoba kuvele kuthiwa kabhadlanga lowo kukhona icode abayibizayo abathi ngubani bani ubizwe ngaloo code which is icode yabantu abaphambeneyo undibiza ngaloo code yo okay bukele ekhaya ungakhohlwa to subscribe ku YouTube channel yethu and also kune button lapha elithi join
ungalijoyina nalo to be a member yale YouTube channel. And also njengoba ngisacelile, please whatever uyicabangayo obona ngazuthi inganceda, share comment. Umama hlukumezekile kakhulu, unabantwana aba-autistic and ubaba uze waphuma endlini ebahlukumeza abantwana, ebashaya, ebashisa, but umama akakayivuli icase njengoba ubumlalele echaza ukuthi kungani engakayivuli icase. So inkinga enkulu manje emlethe la emphakathini iyo leyo ukuthi ufisa noma ngobani ongamsiza ukuthi imuphi umnyango akumela ungene ukuze ubaba kwazi ukuthi asayine ama-divorce ama-divorce papers ukuze umama ezokhona ukukhululeka, ngenxa ukuthi manje uyazi nawe South Africa mawuthi uyangapha uzothola ukuthi kuthiwa wena ushade nobani bani, but lo muntu kudala ahlukana nawe. And also nokuthi ubaba uyanqaba ukuthi umama amdivorce. I-maintenance sibuyele kuyona. Uthe usupport abantwana nge-maintenance. Yes, ma'am. Uke wazama yini mhlasimpe ukuthi ukhulumisane naye umbekele izathu zokuthi uyabona yini ukuthi le mali incane kanje noma mhlasimpe ubuyele court uyokhala futhi ukuthi labantwana nazi izinto engizenzayo ngale mali, mina esideni lami ize ngingasebenzi mangitholela uma gig nyana ukuthi ngiyokhetharisha ngifake kokungaka, so le mali ayikhoni ukunyusa abantwana mhlasimpe into kanjalo ukuthi uye court. Kuba ndasendiyile ngoba wayendi ku-5,000. Okay. So ndahamba ndayo increase le 5,000. Okay. So bafaka kule 5,000 u-2,000. So bendingekayicingi ke into bandingaphinde ndiyo-increase again ngoba bekunzima kwakulo 7th kule 2,000 ukuthi uyithole, ukuthi ndiyithole. Laa ntombazana leyasekhoti yave yabhala nje wava phaa uba u-7,000 ngoba wayengafuni, wathi akanayo yena imali unale. Okay. Ndathi i-card tracker, i-insurance zakhe, i-card tracker ze-insurance asibhenefiti nabantwana. Abantwana basafarisha ukuhamba iinto zabo zasesibhedlele. Mna ndiboleka imali ezizalayo ndithatha i-transport ndibheke esibhedlele. Okay. Umbuzo wokugcina. Yebo ma. Ngiyazi ukuthi unzima. Yebo ma. Njengoba umyeni wakho engafuni ukukudivorce. Yebo ma. Uma ngabuya namhlanje ethi nanka amacala ami ngiwenzile, angifuni ukukudivorce nje ngoba ngisakuthanda. Asoze ma. Ngicela ukuthi asoze uxolo Dwanele, ndicela uxolo bantu bakaThixo, uxolo. Ndanele. Ndilimele ngeyona ndlela nguSibongile, andimfuni, andisenalo uthando lwakhe. Andisenalo indlela andenzakalise ngayo. Ndandingazi xa ndithatha utata akhe ndimenza utata wam, ngoba apha eSouth Africa akekho umolokazana wakhe waphipha utata zala, kodwa ndimngelu ndamnapke natoti wade wayosweleka utata akhe. Ndathatha imali kaSibongile ndayokwakha umzi kaSibongile kulo Sibongile. Umdlu oqala phaa iBongani upstairs yapha endlini. Yo, okay. Asoze ndamxolela uSibongile sentsho uba ndimxolele but andisafuni into indidibanisa naye noba ndikaze ndife abantwana bam ndifuna uba baze bamxelele. Andimnidi ayondingcwaba. Andimnidi. Okay ma, elakhe lokugcina isikhathi siyaphoxa, mhlasimpe ongakufisa ukuthi usizakale ngakho noma amazwi akho okugcina nje kubantu abakulalele ikuphi mhlasimpe ungakusho sesivala. South Africa ndizocela ulekelelo apha. Okay. uSibongile mangasayina amaphepha edivorce isahlukane. Uba iyasikhupha inkantolo isisemgaqweni uSibongile uwina indlu yakokwabo, it's fine. Ndizocela nabani ongandinceda, mhlawumbe ndithengele amaphampasi, mhlawumbe ndithengele itrasi yabantwana bam ngoba balala ezintsimbini. Andifuni imali nje umuntu athenge into ayisise ngakuba baseCape Town. Okay. Ifone number yabo ku-083 41 61 Okay. 768. Okay. Sacela uyiphinde ma. 083 41 61 768. Okay. Eyesibini ku-0677 40 20 20. Okay. Yes, ndiyabonga. Iyatholakala WhatsApp, Ziyatholakala kuWhatsApp zombini. Ko Facebook awukho? Andikho. Okay. No, ngiyathemba bazalwane
ukuthi nizoyisebenzisa ama-numbers lawo ukusiza kakhulu umama, kakhulu abantwana. Yazi ukuthi uma umuntu wesifazane kulimala abantwana bakho noma kuhlukumezela abantwana bakho, wena uhlukumezeka times, angazi times 20 noma times bani. Kodwa nje siyacela lapho ngalula khona isandla, bantu base Cape Town, kukuphi nase Cape Town? eNew Cross. Bantu base Cape Town eNew Cross, siyacela bandla ningenelele noma ngabe ngayiphi indlela, noma ngabe ngama-advice, noma ngabe ngayiphi indlela eningangenelela ngayo ukuze umama nabantwana basizakale. Siyabonga kakhulu namhlanje ntambama ukuthatha ithuba lakho usilalele. uNkulunkulu makakubusise. Sihlangane ngokulandelayo, senobe senihlangana ke noBaba Dlamini. Ngibonga ithuba. Thank you so much. Bye.